أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد فصل هر شيء الله رب العالمين. صلاة والسلام خدا لسر پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک من محمد علیه الصلاة والسلام و سر معلومات من هجا و حوال هوگر می گدریا خدا در جهاد و خبات کرنا و سر چقای گل پیری و شوفان بمشن حتی وجا قیامته. هفته ماه نیسان سال 2019 روزا یکشنبه لگند خلیلا لجامعه پشتی مجا عشای ام و درس هد خوینن کتاب توحید بنگهن باوریا اسلامی آگو سیدای مولانا حسینی ایسی نبی ساندیا خدا جرازی خدا خدا بفرمود که ان بحثا چدنا بنگهن باوریا اسلامی رکنین ایمانی یعنی باوریا اسلامی والسر چه بنگه و تمل و اساسات گری امید کنیتی بحثا بکن عاول رکنین ایمانی یعنی ایمان والسر چه دگری باوریا اسلامی یعنی ایمان لسر شش بنگهن اساسی خورا دگری yani خود دگری بنگه و اساس و تمل و ضعفن لبله اساس وک به دایک ما کا هموا ابهرشش ما کا همو بنگه ابهرشش یک باوریا خود تعالی حتی گو ایمان اسلام یکی وری قبول کردن دبی گو باوریا وی بهبونا الله بیکتی الله بی یاد دو باوریا به ملائکتین خودی دبی گو ملائکت خودی باور که گو هنه باوریا کتاب خودی کتاب گو خودی شاندنا صحف گو شاندنا هموا باور بکی یک تنیجی انکار بکی به کتاب که خودی بنابه انجیل تونه یا بنابه قرآن کتاب کنینا بنابه تورات کتاب کنینا هموا قبول بکی یک تنی قبول نکی دیسه چه نام باوریا رسولین خودی همو پیغمبر خدا 124,000 پیغمبر گوتن جباب می آدم و حتی پیغمبر داوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوی گو باوریا و هموا هبی ایگو خودتانه ناوی و اجمر گوتن دوی امبوی ناوی جی باور بکن خودتانه ناوی 25-28 اجمرت قرآن گوتیا پشتی گو خودی ناب دانیا ناب هلدای گوتیا پیغمبر کی من دوی ناوی هیا ام جی بنا ولا پیغمبر کی خودی بناوی شعیب نینا بناوی سلیمان نینا بناوی داود نینا پیغمبری که خودی بناوی عیسی نینه بناوی موسی نینه یا بناوی محمد پیغمبر نینه ام حواجی قبول بکن یکی تنش هم انکار بکن دیسه قبول ناوی او انسان ایماناوی چه ناوی دیسه دوی کافر دوی باوریاوی همو کتابه هبه همو پیغمبره هبه مثلا یهودی باوری به موسی تینن باوری کتابه گوشواناتی تورات تینن لی باوری به عیسی ناینن باوری به انجیل ناینن باوری به قرآن به محمد ناینن حقیقت فلان باوریا و بعیسی هیا باوریا و بانجیل هیا لبله باوریا و قرآن و قرآن پیغمبر علیه السلام به محمد نینا دیسا ایمانا و چنا و کافرن اما ایمانا ما به همو کتابا و به همو پیغمبر هیا حالی بله ایدی کتاب و پیغمبر ایدی گامل پای شوپاوی بمشین کیا پیغمبر داویه کی به کتابا داویه کی به من پای چن هاگو پای به قرآنی را کتابه که دی هاتبانه پشتی وی پیغمبری محمد را پیغمبری که دی گو خوده گود بنا زی بیشینم و قرآنی دا بحثاوی کربانه محمد وی بحثاوی کربانه وی گود بنا پشتی مرا و پیغمبر کوله دویه گناها دویه گام پای وی هر و حضرت عیسی حضرت موسی همو پیغمبری دریا محمد قوم خوشیار کنده بحثا محمد که یه گوتیا پیغمبری آخر زمان وی نشانی وی ابن و عالم یهودیا و عالم فلاها جی تورات و انجیل خود دیدن و وعده محمد علیه السلام هات گواس پیغمبر و عالم یهودیا و ناس کرن و وصف و نشانه گود تورات و انجیل وعده گوتو یک بی یک تیده موجود بون بجه جیبون لبله دیس ایمان پینانی و یا پنجا باوریا بروجا آخرته یعنی روجا داویه یعنی اب دنیا و روجه که و داوی لیوری روش کویا خلاصه که ہے بود به قیامت دوی گو باوریا مهبه نا اونه کی گو به اب دنیا خلاصه کا وینینا حتی یا قیامت رانا به اب انسان دی سنا به مسلمان ایمانا وی چنا به و یا ششا باوریا قدره خیر و شر وی یعنی تشتی خیر جی تشتی نخیر تشتی قنج و نقنج همو د پیران و پروژه خدا دا و به علم خودی چه دی معنی قدر هر چی مقدره یعنی خودتان جبره به هیجا ویجه هیا
وجبر پیلان و پروژه زانی و دناوا چه پیلان و پروژه ده چه ببه وش هر تشتکی را پیلان و پروژه دانیا یکی کو بنا ولا هر سری خود قومه یعنی هجا خودش تشتکی نینا هانا ابدرس ملبدر مخان المدن افغان هب ابتش هجا خودش نبو قوي ابتش بقومه نه هذا من اما تركاني داني بدري ملاش كده ابيا هجا خودش نبو هجا خودش نبو قازد في دقيقه في ساعات دراج ما في مطركي هجا خودي حاشا وان بيجي نبو ابا ديسا كفر تشدي هجا خودي كائنات ده حمود شتي هيا لبني دي برفرهيه وانا هيا اما هدي اب كتاب يدي لسر و ششرت ايمان سكني اب هر شش ركنين قومل جور بكرتاسي قوتن دو قرآن پیروز دا و همجي ده حديث الشريف دا بكار هاتينا يعني دو قرآن دشي بحثاوات كي و ده حديث دشي بحثاوات ششات كي يعني شرط ايماني نا بها ششتنينا لبني ये आसास वगैरह को बे माँ का वा दा का वा अबा रखने ईमानी इज्जत कुराना पीरोज रखा आयत के बेरे को बहसाबान रखना बके खुद ताला तो कुराना पीरोज दा वहा फरमान दके रंजी नावा गोहुन बरे को बदना रोश हिला तो रोश आवावा अब बहसा यहूदी फलात के हचिका यहूदी ना बरे को दना रो आवा وحكيكان فلهن بريق الدنا روهلات بله إيدي واد جو أمهالو دكن أقنجي أبا إيدي قطعنا قنا جو قنجي ناوا جوهن بريقوا بروش هلات وروش آبا بدن ناوا قنجي چيا لبلي قنجي أوا جوهن بخده تعالى أبيك بروجا آخرته يعني بروجا قيامته دو وبملائكتان وبكتاب و پیغمبران باوری بین ها قنجی اوا وعده کو باوریا خدا و به ملائکت خود کتاب خود پیغمبر خود قیامت گابا نبی اب نه قنجیا دوی آیت ده پیج رکن در باسنا دوی آیت ده سورت قمر آیتا 49 و پنجی ده پنج بدره به هر گوتنا ویدی رکنه ششجی گو باوریا قدریا او یه دوی آیتا پیروز ده بکار هاتیا گود بجی چه براستی ما هر تشت بقدر يعني بپیوان آفران دیا يعني هر تشت پیران و پروژه کویه ہے يعني قد بولا اب تشتی هنید کائنات ده قومی و ند پیران و پروژه خوده ده هجا خوده شه نبو هم اول بسری خواد چه بو نوگه آنگو هر تشت بداخوازا فرمان ما هر یکا او وکی چعب نقراندنه که يعني وقتی گو ام فرمان دکن گو فلان تشت بقومه وقت قلت جاوي قبل نقريني يعني ولو زوزو تشد بي آن بو هر تشت بداخوازا خوده بفرمان و قدرا خوده تشد بي يعني چه قومي يعني خوده خوازه جلو تشد بي تشتكي قلت كائنات ده خوده نخوازه و بي اراده و بي خسناوي تشد بي حاشا نخوا كمائي وش خوده ده تشد بي يعني تشتكي قلت خوده نخوازه تشد بي و كائنات ده بقومي يعني خوازه بقومي و تشد بي حاشا نخوا كمايش الله رجيب ونبو رب العالمين أمين الشعب نقران دنك جير حسانة يعني قولوا جير حسانية وتعالى شكرنا هموشي إيش خدانا شكرنا كائنات الصعيد وزرعي كجير وكهبا يعني نو كما مثلا كاراجة ببالجه وكاراجة طونك إجمالا نو كهبا كاراجة كيلو كي وراجة 100 كيلو تجمعنا نوك هذا كا شبكة عيشة كي جمال عيشة سبكانة جيرانها إيديش خديرة فرق نينا يعني قلت والله خدارا شكرنا پرتے میشه که حسانیه لچکرنا کائنات صحیح روش های بسترک دار و بر هنه کی قدمه کش به گرانترا شکی ولونینه دیش خودی را حموتش وکه هبا اب قرآن در رکن ایمان دوی آیت ده بشکید بود ایدی رکن ایمان دو سنتا پیغمبر پاک و پاکش ده که حدیث ده چلو گوتیا که حدیث کشمر بینا بود به حدیثا پیغمبر ده بحثا با شرط ایمان کرده عمر يقول خطاب يعني حضرت عمر
خلیفه پیغمبر اید دوا و خزوری ویشی خودش راضی به و ها روایت بکی دوی وقتا کی دمکی امن جم پیغمبر رو نشتی بود جنش کاوا اونو بدر بکید ها مدید زلامک گوجلینوی پر سپی و پوراوی پر رش بسر مده ها مدید گو باز زلامکی بدر نشتیه جلیوی سپی حتی تبی سپی پوراوی رش حتی گوت بی رش و تأثیر ریویتی جلی خیانت کرن تنی ایشانه گو بیوالا افجره که دور با هاتیا تنی ایشانه جلی خیانت کرن آن انسانی که گوشره که دور بوری اجدورا باکوان اجدورا دیلان اجدورا ایوان دوره که گنده که وادر دوری وری ایلا موی اثره که تدبینه زستان به تبیزنی گویان شربویا یا شکالاوی بحاریه دبرنوی بحاریه دنگیوی بحارینا هگر هاوین به تبیزنی گوت خوی دانه دمایا و جنوی توزن ترکیوی خواناوی تشتی وی سفر پیرنا افیا تز اثر سفر جدی خیانت کردن تا اثر رویتی جدی خیانت کرد و تو کسی جماع او ناس نکرد حتی او زلام هات جب پیغمبر و رونشت چوکا خو سپارت چوکا پیغمبر و دست این خود دانی سر چوکین خو عین حالو هات کابو که خوا بپا کابو که پیغمبر بکرد و دست خدانی سر کابو که خوا و رونشت وش پیغمبر چوکا خو سپارت چوکا دست خدانی سر چوکین خوا و جه پرسی گو یا محمد اسلام چیا جمن را ببیش یا محمد کا اسلام چیا گو جمن را بیشم پیغمبر جره گو اسلام اوا گو تو بدوی خو ببیشی و بدلی خو باور بکی گوش بلی الله تعالی تو خدا تو اله نینن و محمد جی صلاح خدا سبن پیغمبری میا جی الله پیبا تو معبود یعنی لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله از بدوی خود بیشم قلبی خو باور دکم گوش الله پیبا د کائنات دش الله پیبا الهک نینا معنی اله چیا ایگو امر لما بکی ایگو ایدان سری خواهش امری وی را بطوین گو به فلان تشتی بکن یا به فلان تشتی نکن یعنی امشه را طاعت و عبادت بکن عبادت چیا؟ چشتا گو بکن گو نکن یعنی هم ها رو بیشن تب کسی گو قانونه که نظامه که سیستمه که پلان و پروژه که بده برمه رک که بده برمه انسانه کس نینا ام کسی یعنی ضعفه نیگو دعوه ولود کنه ام کسی قبول نکن الا الله ان شاء الله به باور بکن و محمد جی قاصد خدای ابیک و نمیش بکی زکات بده روزیا ماه رمضان بگیری و اگر قوتا تل سر چونه حجی هبی تو هر حجی به شرط اسلامی گفتن زلام تراس گفت زلام جیر گفت و یا محمد تراس تگفت مرد بیجید به امشاش من امشی من عجیمایی همش پیغمبر پرست کی وکی کی نزان همشی وی راست بدیری گاوات پرسه علامتی گو نزانی گویدید به تراس گفت وقت گو زانی به هجابی های گویدم میشه ولو من عجیمایی زلام دیسا گفت می زلامی گو ما ایمان چیم پیغمبر گفت ایمان اول گفت باوریه با الله تعالی به ملائکتین وی به کتابی وی به پیغمبرین وی همو پیغمبر یعنی بروج آخرته و بقدر خیر یاوی و شر وی تبینی یعنی قدر قنجی و نقنجی قنجی ورس کائنات ده بقومه و نقنجی بقومه چه ده کائنات ده بقومه همو به هجا خودش هيا ده پلان و پروژه خودی ده گره معنوی ابا زلام دیسه گو تراست گفت پاشش پیغمبر رو گفت کاج من ببیش احسان چیه احسان یعنی قنجی قال دبا جارا خطانه بحثا محسنات کی محسنین اهل ایگو قنجیت کن یعنی اچمکم احسان وی ببی ازم محسن پیغمبر گفت احسان اوا گفتش الله تعالی را عبادت بکی هر وکی گفت وید بینی وقت گفت خدا بینی تجر عبادت بکی معنی عبادت نابل میشه روشی تنیا عبادت کلمه که بعربیه معنی عبدیتی یعنی کولتی انا گو کولی یکی هبه یک مزنیویه اویدیش کولیویه سید یعنی افندیوی مزنیوی چش کولی خورش بنده خوره به گرابا رابا رونا هر وره بکا نکا چه دا بروی کوله نمجبوره بکی
إذا أمشي عبد خدين يعني هم كولي خدين عبد معناه كولا أم عبد خدانم كولي خدين خدي دي بي قرآن خدا وبواسطة بيغمر خد چش معناه قلت بي قو بكا قو أم بكن وچش معناه قلت بي نكر حرام ويساق كبي قو ماشي ما نكر أبا بو عبديتي بو عبادة هاي دي قابات عبادتش خدي نكر وكا قلت بيني بكا چندی توی نبینیشی وجب راستی او تدبینی تمام توی نبینی لی او تدبینی وكانها مثلا وتلقوا هو لشركتك نعيشك يعني شيء هناك بكي يعني ده شوي انسان يقول تصاف خدي بير هبه او خدي يعيش باتروني وي خدي شركه البو بينن ولبي يبي ازي دلغان نكم ازي بحلاليش ولا بشغلهم لا قلت تصاف خدي بير نبي وي كي لي باترون مول بي خدي يعيش الويدري بي و تشتي جيتي قوتا خو و بخبتي مي وقت قلنا الوربي بيولا منابيني و زعب دلغاب كي خبر دويدا وقت درباسكي هايدي وقو خدي الورا ام ويدبينن ام جرى طاعه عبادت هات نبي ازوينابين او تدبين مثلا واي ابو شاخين ماشي دنام ازي دنام ملت دم ابو شاخين ماشي ولا ازي راب المشكل لو وقت بازي تنبم المش ناكل يا المشاكل خودی تبینیم نهار بدری از این آب جوات دما یه کچک مساج من اشیاء المقرا اجبو جوات عین چنه بی حنکه خو منک از ناشتم لی وقتی باز تنبم از این وی کچک رو بیشترن مساج اشیاء رو بیشینم یا الله خودی پورا وقتی گفت خودی بینی معامله خودی گفت یا حرام اب کچک نه حلالیه تنکاره پیدا بیشتر حرام کرنا اب پوری أي كشكي أبكرك مصايش ترشان يجي نا حلاليته تنقال فيلا بيشتغل تنقال فطرة في خشير بيشيني وقفوا خدي الباتية ولا معاملة بك خدي قلت يا حرامة تخدي نبي نيجي خدا تدبيني خوش بي حرامية ودور بك زلام دي سجيرة وتراس قلت قلت راس بيجي ها قنجي أول باشي جيرة قلت كاش من ربي قيامت كنجيا ويتشروشي وقيامت راح ما كان في شدة ما في شيء قيامت ويتشروشي كي جان صالي كي جان دقيق كي جان ساعتي وقيامت روجاوي ساعتاوي دقاوي روجاوي صلاويش من بيشا پیغمبر گفت در حق وی پرسیدم یگو جیت پرسید یگو پرسید نزانت را يعني معناه شيء إيجو جيت بروسين يعني بحسافك يعني أز دبي مسألة ده شتنا زانته أز بردا زانبونا مشات زيادة نينا أشي يعني أنا زانوي قيامت كين جرالي إزرام قلت ناقو كاج من را علامة ونشانة وين ببيشا ها أريم بزانوي قيامت كين جرالي لبريا رابونا وهناك علامة ونشان هنا وكانها باران وی چه وقتی ولی مزان وقتی کو دنیا عو گران بو کار دقا بارانی دقا ساعت بساعت جمله بیجم مزان لی وقتی کو عو گران بو و دنیا با فرطونه چه بو غرو تقرقا عورا و بلد یا بدا مو دبی بو باران نیسیت بو ها پیرویدی دبی بو باران نمیشه ایدی هناك علامت و نشانه قیامت ایجی هنا هاي دي پیغمبر و هنا كافيش علامات ونشان قيامته زعفن لدبي كيلي كدا دبي حديث دا دبي جبات دا پیغمبر ديسه كار دبيشه پیغمبر قلت نشان قيامته تبيني گو جاريه مزن خود ولدينه يعني جاريه بيركت مزن خود بولدينه معنى بچيا جاريه يعني بيركت ده معنى به حديثي هنا ده معنى به جارية أو بيركي قوش حربي حربا وقت يقول مسلمان كافر بهذا حربي بكن أو بيركي كافر أو أسير بمش مسلمان أنا أبانا بين الجارية مسلمان وعده قوي دي سيدي وانا حلالية حلال يعني السيد وارا وكشنو مير حلالية هبدونا قاوا سيدي وي علاقة جنسي بيرا بكي حلالية بيا ويدي زاروك شيء ببن أو زاروك بنا نوقت ضيافة نابنا كولا وقت ضيافة نابنا جارية أو بنا السيد يعني بنا حر ضيافة بخو كوليا
ليش بقول زارو جيك حر شيء بيا زارو كوا حرة سيدة سيد معناه حر يعني مزني بيا ياد دوا بيرك مزني خوا سيد معناه مزن بيرك مزني خوا بولديني يعني عالم معنى اللي قصتيا وبيرك زارو ويشي بمن أب زارو سباوي مزن بمن ومزناتي البابي خو ديا خو يعني حقق وديبال مزني زارو بابن ديبال ريب دي بر زارو خوا زارو ريب دنا بر بابي خوا وديا خوا بو مزناتي ليك حقا زارو حسابي ديبال بكن بولا اش بابي خوش ديا خو نوير فلان شتي بيش فلان شتي بكم هر فلان دبر بهبان دبر تدمزين ديبال حسابي كوري وكن بولا ازهال بكم كوري من غيدي ازهال بكم وي كچام غيدي ناي قيمه وي يعني اش كچام نوير شكوري خو نوير تشكي بيش تشكي بكي هاري فلان دبر بهبان دبر هاري نچي بولا كوري من غيدي حق زار ما بكو تنولا بابي من ديا من بغيدي زارو غلطی کر خطا کر بابي بعد بغيدي دي بغيدي بحسنا بأدب تدميزيني زارو بزماني ايش دي اخره كبحسنا تنشتغلنا كبحسنا تتشمال اشتغلت حكينا هذا تدميزي حقا بو باب اشتغلي بانا دي اشتغلي بانا غبا زارو خدنا هذا باب بسكنا هي دورا اشتغلي نغايتا ازل بر حاضر ديت وي دي باب اشتغلن زارو بتكام بحسن وشفهم كنا بيشي ما بيشي ويا ودي ببرسي كجام كاين تشكل كل من ينو تشكل لو كما عشري تفكرت يا ما عيشي تيا ام تشوفنا كودي ما تشلو كلمه ما شاء كلمه ما تتشجي شيء ما دتش خور بسكنا وبحثي شوي هذا زارو بنو مصني ديبا وي وقتك وري گزار مصناتي ديبا بكن او شي علامته ومزانم القيامه نزيك بوا ابيك تدبيني بو انسان بيخواس طازي خيزان وفقير وشواني بصبون وقتكي نها ايجت بلند كرنا عواهيان دا پیش بركت كن وي كا خانيه كي ويجي كي بلندتر ومصدر بيت يعني وقتكي شواني بصبون بيخواس بون طازي بون فقير بون شرفزه بون يجي انا دور خوش بيا وتعالى فرحي وبركتي وخوشي رجان ديا جوي حالي انا كتنا حالي خوش دا وي خانيه فناقصو حال از ایش بی مستر چکم یه بی دقات از یک مسیقات یه بی چارقات از یک یه بی دایره از یک مد دایره یه بی بلوق از یک مسیح بلوق هاوی وی عیش و کاری و بلند کرنا آباییان دا پیش برک و لزه لحب دکن يعني علامة قيامة زحف ايه مصن شو هنا قومين ايه بچوك بيجا همي قومين مثلا ايه شوا دبي الزلام وي خوك بيرك عليك بيرك خوك الزلام عليك يعني قيافة باش خبرداني باش بريبة شونا خوبا جحال وحركتي خوبا علامتك دي نشانك قيامته دبي دي وي اتشكي قمار زنا فايز ولو ببي نورمال يعني ببي عادتي ولا اشكره كسي دي بدزي عراقي بناقي كس بدزي بقمار ناليزي كس بدزي كاناشي زنا يناكي يدي زنا ولو تشكي نورمال اشكره يعني بچه مونا نوعات بخوی زناجه اشکره ونبی مکه چرا اشکره انا راحت دبا تلفزیون دا الواعي دبرا السوكان دبرا نابي ابيها فلان سبقليه فلان كسا تقول راحت معنى سبقليه هذا شيء يا وقع يعني سبقليه من بابا وقع شنو ميرك بابا خبر دزدنا هبدو تقرن حتى ايديه قبضه كي ورده تبدي شنو وقع شنو بري هذا جي رابزه يا وقع ها انسان كي حتى في وقتي تدي باختيار نجي تليفون هاي نو ها كيف باختيار انا بتليفونها ما بري يمينه لي خورتكي دورا 6 سو 5 سالي بي وتليفونها وينبي التليفون بري كي كم سال دركتنا 20 سال تليفون بري كي دركتنا واف خورتي بجي 2 ثانيه بو والله تليفونها منينه باز 20 سالي وبي والله تليفونها منينه مناك عجيب تلفونات هاي لا ولا تلفونات مني شاتي بي تلفوني هاي دي البا ولا تاشي لدي نام ملتك قدما شكرك 100% ما سبقيات هاي كانوا راح حد وقت ما تلفونات هاي ولو قو بينا ولا سبقيات مينا وقت قو سترهيواتش دمين عجيب واه شاوا قرتي بيساني وهي سبقيات تشينا بوا
كشكا ما يا باز ثانية هيد المكتب ديا أفسر جريته هيا هنا وقع عاد وقع قبل ما تلفونات هاي وقع قبل ما تقارن قار هو شيء نورمال وبينا شاوات هم ياشي وسبجيات مني مثلا نابي الزنا نابي بعشاتيه كنا السبجلي سبجي حشي كنا حرام نابي كنا عش كذا بعش عش ياكو حلال يا خذ لنا براجين مردا سبجي وعش وحشي كنا هيا أبا قلنا نحلاليه هدوبن أشبه هاي قد سب مثلا هذا با تلفزيون هذا برنامج جاني ولو وش جاني برنامج أو زمانه كي أو برنامج هذا إيه زواجي هذا كده ازدواج هذا زوجان ده يعني كل دهاتا كش دهات شغل الميران شنام جنا يجي أو خدي برنامج مش واپرسه إيه سبجيات هيا سبجيات هيا شكش كده برسه هنا هذا كي وقت شيء نورمال آد قوله هم مثلا هارم بيد الباصنا كي واشط جواب مولجا بفلان كاز ربي سبجلي فلان سبجلي هدو بردا وقت بيشنو ميرا هدو بردا دبي سفريز عش چی ولا فلان صناعي فلان اوكي فيش حفتي كدي بردانه بيه كديرا مثلا يدي بون نورمال يعني زنا يدي هو كبوت شيء عادتي فيكي دركت جد زيبوني دركت دي اشكريا وتديد بو بيرك المالي خونه سكنه يدي بيرك من خاركد دبرا بشغله بيرك يدي نما تايت كد بيرك حق جوك جو خدي سورته احزاب دغوتي وقرنا في بيوتي كنا دمالا قدرونن ووقت دولة جهالة آبر تبرج نكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وقت دولة جهالة بريا إسلامي بوبيلك فتبرج تكر يعني خمر إخوة فشكاتي إخوة درد خصنا دربا وقت خمنا ودب كتنا دربا ولو نكن وان آية يقول مالا وتينا قندن بين نبيرا فا إيه بيركين هاولو تكن نا بيركين ها كسمان نا سكنش خو بيركاكو بي المال سكن بجيت كنا عيب بأب خانمي خانما مالك جيت كنا عيب لو تبغى هاري الدائرة بشغله الدبرك يعيش بك الفابريكا كل الشركة كي مهندس به يعني لو كنت كي أوتيل كي فراغة بشوي وادا باس بك يعني سكرتارا باترون كي به ومعمول بالدبرك يا البرد خانة كي به يا زي خانة كي به يعني قنوي وكي عيب كي ماي حقا قو بيرك المالا قد دايك تيب كي دايكا زاروكي خوبي نوبتشيا زاروكي خوبي وخزمت كاري مالا خوب زاروكي خوبي وظيفة شرفا مزيش بيرك رابا انهات مزين بيرك يدي نمال مات سكنينا بيرك حمول دربه هركي عيش عيش بقرداينا اي وقتبو بعيش بقرداينا نكانيجا زاروكا تشيكن هكا يك دوكا تشيكن او يك دوكا شي منظم ناكن ددنا جمهنك انساني غريب بحق بكال زاروكي مميزين فإذا أبزارو كي دياخو بابي خو ويشنو ناسك أبشي وعلامة قيامته زعف بتشو أغلب واتشي بنا بتشو بيشتي وان برسا أو زلام تشو أم هنا كيمان ويدي باشي بيخمرش منه قلت يا عمر ما تزاني أمي قو برس دكر كيبو أو كيبو تشكا سقو أب برس دكرن من قلت خدا ورسولي بشيتر دزانا يعني نزان خدي ورسول شيء تزان أب قاعدة أصحابي أولو وعدكوا في خمر تشنن جوات برسين واجد قو الله ورسوله أعلم خدي ورسول شيء تزان في خمر قلت أو جبرائيل بو هاد داقو ديني وقو بدي نهين كن جبرائيل فكر بشكل إسلام كده ملائكته خدي فكر بشكل إسلام كده هاتبو بدي برس برسين دقنا ون بعلنا همش مدة يمكن وقتك وأمشي الجباتك يرونن عالم الملان زانا ويدري هبل تتشكي زانا بيجي بفرصة دقنا أهل جباتي جي استفادة ببيني هاي أب شرط إيماني بكنيتي مقوتن أب هرشش ركن إيماني بقرآن وسنة ثابت إنسان يقول إنكارا ما بكت بكافر باوريا بهرشش ركنان واجبة أو كسي باوري بيكي جوان نيني أو جناب خلق إيماني وچرچوا إيماني درتي وش مؤمنا ناي حسابي او نابش باور من دا لو رأو كسي بو يكي جوان ركنان انكار بكي او هدف جو قرآن و سنت انكار كريا انكاري و ماندل کرنا هنكيش قرآن يعني سنت دبي كفر انكار کرنا يك آية قرآن وكو انكار کرنا همو قرآن بي انكار کرنا يك حديثة پیغمبر وكو انكار کرنا قرآن و حديث حمية بي يعني لو رأو تعالى بجي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
قي وهناك تشتي كتابه ون باور تكون هناك إنكار دكن يعني أبي جوهالو بكي جرى عذابك أليم وجرى هيا يعني أب إنسان ها يك آية إنكار بكي ها حمو آية إنكار بكي فرق نينا آية القرآن كندن 6200 تشتك آية بعد حمو قبول كم حمو اعتراضا مشوارا نينا لها أم مادة تاني فوزين نبانا لحسابي من آية أزبي قبول ناكر دي سوى إنسان بكها كيف بيدا قرآن حمي ولي قبول كم كتاب خدي حمو ولا قبول پیغمبر خدي حمو ولا قبول كم هاي دي مگو باوريا بخدا دي بي خدي وصف خو بچاوای دای خو بچاوای مدای ناس کرن بگو ام باوری بوی هوای خدي بن خدا کی گویش خو مدای ناس کرن خدي بحثا ملائکه خو بچاوایش برا کریا بگو ام ملائکه دا بوی شکلی باور بکن لتش خورا شكل كي ملائكة سري خود تشيك بروفيل كي ملائكة تشيك بيولا ملائكة آب بيش لينه نفس شكل جو خود تعريف كري ديسه چنابه خود باسا پیغمبر خود بچاوای كريا دبيگم وي هواي وا پیغمبر باور كن خود تعالى باسا كتاب خود بچاوای كريا دبيگم وي هواي باور بكن مثلا خدا دبيجه به تورات و انجيل به هاتي ليستن دبي خرا كرنا به ليستنا تبينا والله تورات و انجيل ناتي ليستن تورات و انجيل نهاجيا اورجينال حقيقيه دیسه چنابه دیسه تل بکافر به خود بحثا وانشتا بچاوای کریا دوی امیشی بوی شکلی ام باور بکن من وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دافات بانقوازيا مهري داوي أبا حمد فصل هرجي الله رب العالمين